Nibyo koko umuntu umwe ashobora guhindura amateka y'igihugu cye. Ku Rwanda umuntu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umuyobozi waturutse mu buzima bw'ubuhunzi agahinduka igihangange mu mateka y'igihugu cye ndetse n'isi yose, agakiza imbaga y'abantu nyamwinshi, akanubaka igihugu cyari cyarasenyutse. Iyi ni inkuru y'amateka ye kuva akivuka kugeza ubu ngubu. Mu kiganiro cy'uno munsi munyemerere tuganire kuri Perezida nyakubahwa Paul Kagame, intwari y'igihugu cy'u Rwanda, ibigwi bye ndetse n'ibyamuranze mu buzima bukomeye yanyuzemo kugira ngo abe Perezida wa Repubulika. Mubwira ngo nimba uri mushya ntukanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavukiye Itambwe mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo kuwa 23 Ukwakira 1957. Akiri muto umuryango we waje guhungira muri Uganda mu 1960 kubera ivangura n'ihohoterwa ryari mu Rwanda mbere y'ubwigenge. Perezida Paul Kagame yakuriye mu buzima butari bworoshye bw'ubuhunzi, yize amashuri y'abanza ndetse n'ayisumbuye muri Uganda. Nubwo yari impunzi yagumanye umutima wuje urukundo n'icyifuzo cyo kuzabona u Rwanda rwisanzuye rubereye abanyarwanda bose. Muri Uganda Paul Kagame yinjiye mu gisirikare cya National Resistance Army NRA cyayoborwaga na Yoweri Museveni, aho yabaye umwe mu ngabo zagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote mu 1986. Nyuma yo gufasha Uganda kugera ku mahoro, Paul Kagame yafashe iya mbere mu gutegura no kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kuri tariki ya mbere Ukwakira 1990, ingabo zari za Rwandese Patriotic Army RPA zagabye igitero cyo gusubiza abanyarwanda uburenganzira bwabo bwo gutaha. Nyuma y'urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema ku munsi wa kabiri w'urugamba, Paul Kagame yahise ava muri Amerika aho yari yaragiye kwiga iby'ubutasi n'imiyoborere ya gisirikare, agaruka gufata ubuyobozi bwa RPA. Yayoboye urugamba kugeza mu 1994 ubwo RPA yahagarikaga Jenoside yakorewe Abatutsi, ikanahagarika ubwicanyi bwari bumaze guhitana abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Perezida Paul Kagame niwe wari uyoboye ingabo zahagaritse Jenoside mu 1994. Nyuma yo guhagarika Jenoside, u Rwanda rwari igihugu cyasenyutse, nta buyobozi, nta bukungu ndetse nta n'umutekano. Paul Kagame yabaye Visi Perezida wa Repubulika ndetse na Minisitiri w'Ingabo kugeza mu 2000. Kuwa 22 Mata 2000, Paul Kagame yatowe kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda asimbuye Pasteur Bizimungu. Nibwo hatangiye urugendo rushya rwo kubaka igihugu gishingiye ku bumwe, kwiyubaka no kubaho nta vangura. Mu myaka igera kuri 25 amaze ari ku butegetsi, Paul Kagame yagaragaje ubuyobozi bufite icyerekezo gikomeye buzamura u Rwanda mu nzego zitandukanye. Mu by'umutekano n'ubwiyunge, u Rwanda rwabaye igihugu gifite umutekano usesuye. Abanyarwanda bunze ubumwe nyuma y'amateka mabi ya Jenoside banyuzemo, binyuze mu nzira z'ubwiyunge ndetse n'ukuri. Ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu, u Rwanda ruri mu bihugu bifite ubukungu buzamuka cyane muri Afurika. Ubukerarugendo, inganda ndetse na serivisi zitandukanye n'ikoranabuhanga bimaze guhindura ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu bijyanye n'imiyoborere myiza, kubera Perezida Paul Kagame, u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afurika mu kurwanya ruswa, mu mutekano n'imiyoborere ishyira abaturage imbere. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga, Paul Kagame yashyize imbere ikoranabuhanga mu burezi, ubuzima no mu itumanaho. Kigali yabaye umujyi wa mbere muri Afurika mu gukwirakwiza internet ya 4G ndetse na Wi-Fi cyangwa se internet ya Wi-Fi ya rusange. Ku bijyanye na diplomasi ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga, u Rwanda rufite ijambo rikomeye ku rwego rwa Afurika no ku isi hose. Paul Kagame yayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU cyangwa se African Union mu 2018. Yashyizeho isura ikomeye
Igihugu cy'u Rwanda cyambaye ikamba ridasanzwe rishashagirana kubera Perezida Paul Kagame. U Rwanda rufite igisirikare gikomeye RDF cyoherezwa mu butumwa bukomeye, kandi hari igisirikare cyizewe gifite discipline gikora akazi gishinzwe. Nkubwira ngo noneho umusozo w'ikiganiro naguteguriye njye wakikugezagaho nitwa Ronje. Nkubwira ngo nimba wari mushya hano kanda subscribe, nimba kandi wakunze kino kiganiro kanda like, nimba ukunda Perezida Paul Kagame andika muri comment ngo Imana izamuhe kuramba kandi ni intwari yacu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.